Karbi Anglong Women Justice from Bokajang District Committee Sukela Ruatumpen Perang Kiame Kangi. Paikuni ni paing kora troksi ani kang sam Karbi Anglong Women Justice from Bokajang District Committee Sukela Ruatum Perang Kiame Long Pen Karbi Anglong Autonomous Council ke cari pon ke CM Dr. Turam Rong Hang Lapen tim Karbi Anglong apan kacuro pajirpong. Jaseme rakiro ki pipon atheke lake Karbi Anglong Lapen Nagaland ahoy lori hat janalong ke doa Karbi Long Barim arong apan ke do ke pangke long Japan pura long le pata ke ron pon hekapot KWJF Bokajang District Committee Chukela Ruatumpen Karbi Anglong Autonomous Council ke caripon CM Dr. Tuliram Rong Hang lapen tim Karbi Anglong Atumapan kachuro pajirpon tangtang kon pen lang politsuna News Desk Report or India 24/7 News CM tarapan ke akiru masih ning arlo kai kita homding lo lapen kai kita jap tip lo lang than alang lipan ke apran kidam tang kaprek ka sarkar tawang bom lo Karbi Anglong apan ay ahoy adui lapen tani phangcho along le phasitami halasot ke Congress sa sarkar ho ke ko ano ni alang litung si songlo tahay lumini tapen si songlo hoy phis la so eviction ang thek ban le paklang dak te tapen thek long le sidami non Dr. Tuliram Rong Hang sir aki Japon Karbi Anglong tim Karbi Anglong lapen litung Karbi ang khay phan nang karja pithip karja pikluk ajoy ni alin na bakke atumi anang bong bakke ni litung na bakso eviction na put hak thek long pot laki ni litung na jeho kamasi un edelo mulam ning kyarong ong kasi laso alam the bangke mumo sa kami Karbi khay lang litung ko kinulo alang likaja alang likenja karja hip lahai Karbi tumakisung ahoy aduil pendang lok aphan sa tami alang li arjap hip pen labang sopata nang pachiot long kray bangke ni litung churu reun kasi non ke dugom tim Karbi Anglong lapen katok kabi la Karbi Anglong kithe kiting lapen council ke jari kithe kiting ati panas kami ako ang sinilitung Karbi Anglong Women Justice Forum pen bangke churu parping